Presiden ka United Democratic Party UDP ba Metbah lengdo ula Khot ya Baroh ki Seng Riewlum ha ka jela bagi dia trailang kawai badon keju ka thong ka UDP ka lapelong ya kejilang bat kinong kitkam ka nong thmai sal ke ha ka ni ke janmit si strajan ha ka bala don lang ukutong MP sedang semua jangka ba biban stone ji kharngap kenta no kiwei pat kinong ilam ha bagran ha ka ni kejilang ba Metbah loong ba ka jingmi ki Seng Riewlum bun kanang pariye ki pajba berkejaj benreu ba pen kan mau bahak election MP haw ajar apusau ka UDP bat ka Hspdp grai telang hanrei hakani kenti ka Hspdp kampat ai setia keno ka rai ban Christian ni em yau ketong ka UDP ha ka jisya kini ki Iatylli ki party ga don lang ha ka secretary yang ke Regional Democratic Alliance RDA bat ha ka election MP ke bradep ru ki ya telang uba Metbah long bah election MP ajar pusau ketong ke UDP berkesan lang ke Hspdp wa yo up to percent ke vote share Henry hak MDC election ke keu Biang ke Hspdp ke dan angut ke MLA hak ni kenti bagi babun ki ketem jongka ke badang klan kamtam ha west eastern west ba south west khasir district ha bakot ika jing Iatylli yang Baroh ki Seng Riewlum uba Metbah long ba kinoiram mensua kira tahu ya ke UDP ban wanra ya ke jinglong kawai hadin bega UI ya ke jing ya pai ya para na ke jing mi bun ki parti ke wanra ya ke jing klot ula ong ba menta ke UDP kan om klip parti shu andai kan om thaj kan om sneu rem ban ya yawer ban ya trailang na ke pos ke po pat ki wei pat ki Seng Riewlum ban Iatylli Baroh ha ke jela na ke beta ban wanra Biang ya ke jing klan jong ke jaj penreu Kama ban tray bakam hai gitu bersikap banyak tray kan pakai ini. Kino ke political party. Kino ni lah itu bahwa makin sim ya kalai itu. KDP kamdon bahwa ban sim ya kalai itu kaca seperti. Lalu kiwai ke political party. Kimdon hok ban sim ya kan baru kalai. Hak ini pakai itu lima party. Kajik Khot kajik awak tu ni. Ye ki para regional party ni tray kat kalau. Bang ismutu bagi wei ki parti de romle ne regional party ki don lakuno ki agenda ki don lakuno kama manifesto joki ki don lakuno ka thong joki kawai long ha ka ju ka lenti lain no la ki don dan ki pun ki basam na ku ya kata Henry namar bang isutu bagi don katakan kau berkat demi kawalan don kecil berkat kau kerpang nengkong suang ya ka indigenous city demi ya ka jinong try joni suang katakan kau berkat tam yang itu kajai dulu yang kau berpat lada kinong yang isim bagi ken bakat kembali hak politik sulok politik Spain katakan lo kecil mak makra wat menta ru kadon hakapung kata kekemdang joka jingya joka state ke jumi don kam ya ka bangin petgor don kam ya ka bangin da bisyabha dan semua ese ibabun ndaladet banjok ya ka election iklet ya ka isu ke jumi Babi ban kerpat di ni ko anda hijau. Anda pipoi sedesa. Siapa dia? Wali klan yang kejai dulu. Wali klan yang kejai dulu. Nah, dari badan apa di Sulawesi. Balai balapan job. Lalu beliau undang ke jitip, hakabede berkata, berkata kam asai wala pergitu atau tim mo benyasai kene kalau kecikeli habang ipa ya kidu gibre wakam lada bitwa pansna kajin kham kinai humus ni kiri jina parti kido nam don jin kham na kalian jonga banong ba kiwei kim don hok ban Seng kita regional party kita la jonga hok joki mereka ke badan kami ini
kung ki regional parties nalol pangilan rin lanang pharya lanang pharya Ndre wala kataro kay UDP kanya cepat. Haka election arja abusa ngilainan mereka pakai Hspdp. Ngilainan kan pala banyawer yang keren yang tidak romba di badan juga Hspdp. Bagi lala anpun ulong. Ndre nak kita dibagi pai tim kambang. Ngim semnala an boy sekat. Penban dari soal kalau penduk gentleman ini kau ada. Henry, hak MDC election, ila kunjungut, bagi ila yang kapan say, yang kisangut ke MDC, hak kasih autonomous council election, araja arpusa. Bagi ila kapan say no, ajai tehels, yang kilaimut ke MDC. Siapa jangan autonomous council. Nalor kini ladang ini jual ya yang dibuat pengiyo hak election MP. Lajang man ki konsulsi ngila rem pak ngila do palak kini. Ndrai ka basmo tunat kalau pakai MDC election. Ki paiba kila smotu bak ki babun la palak ya kamar setiap babun. Kalau wan ban aja yang ditesan ya ke UDP. Dah kajik sos kem kami bagi paipa. Naga 100% hak apply, hak ajar apply election. Engage kem bagi MP election pemerintah. Ki paipa kinda je, dah kau ki bisa nadam sedon hak jing jaija. Wat ya bisa hak jing truth. Wat bisa hak bisa umbi. Ndai to bisa, dah karukom ko jaija. Kebanengi nak kalian kapati. Kumala keren duwe ramba sama. Ngempua ya kabanwan hani bangkin tho utai ubojor pyong utai ubojorong utai ubokot utai ubulun utai ubosendam lale kumta kata. Ngiwan hani ya kaban ngin hab bani tu yepi ya lau jong bani baka ek nomre bujong. Ke ek baki paki luramba ang ko ki sedang ban form yang SPU kadau kalau kiyo balada ki bon ki regional party ki party nudong ki bon bagi apa ya perang kanu ke jitu jong kita ki regional party enam lawan kono ki wan ban form ya ndre hadir kan ya kadang don hi ke jimi jong ki wei ki regional party dai ka tendai spa tendai binyo bagi UDP, bagi Hspdp, kira yang kot ban ke SPU bagi Hspdp, kira yang kot ban keliap lama, bagi UDP kalau ke SPU kalau le yang tak, dah kau form yang United Democratic Party, hak ekspor dari pusat tempat hak tidak sebab, dah kau siap, jom ke jenglang bagi jiran kau itu baca itu, ke keba kiri romba kita ada ngaso wanong kuman pelukot ya gede bamanta nak kalian ke UDP nginum ya kalian partisu hendrai ngin ya we banyak trai kawai ke jumpa bat ngindang ya we nak we kapor syak we nginum mantai ya gede bat nginum surem banyak we ya gede nama kadon kami ni saja. Lakren negeri rumah cakmat, kajai pendiri jogi kebatang kano ke population. Ngipai setai ke Assam, ngipai setai ke Bangladesh. Kaya ke future jogi. Ngamdu gentleman, batung ke jentleman, ngamkren yang ini bangindu gentleman. Nak kata-kata iwan hani pada habang dajit ngila bisar pat ngila tai hakar kom kabade hapo jong parti bahan ane kagati ke pemerintah ngimdon kam yo kandidat menang nia hangni hakawat ngikwa yo kandidat uban tim ya ka ain bat kanun uban lain hakte halok sabah om tang ban keren
Henry banyak tai. Ya kakau. Dagania jutang. Kakum ki aing itu.